abafundi bonke abakhona la ngaphakathi kwethu ama-officials akhona Cineka singawe namhlanje singawe siphelele uwena ukami ngufishane ukubonga ukuthi umcimbi uhambe kahle kodwa sheke singakubalula sheke ngeke sikubukele phansi lapha cha usheke ungenile emakhosini ngeke ngikufihle lokho ngeke okunye phela sakuveza konke ngoba namhlanje sihlangene ngokunye ngabe mhlawumbe sesixabanisa izinto mhlawumbe mangase siveze nokunye futhi kodwa usheke uwanakile amakhosi le aqhamuke nayo uCileka ihluke kakhulu bese ngayilindele nami besikubuzana nokuthi ushiye ukuthi kahle kahle yini kahle lesoyenza mhlawumbe musuhleli ukuyibuka into vele nathi sicabanga ukuthi singenayo indlela yokuyikhuluma into ezohlupha umCileka iyona kuyoba yibhadi ngeke umthole umuntu njengosheke ngempilo lekhulu zabo ziyahlupha zo 5 years uyofika vele ilanga ekayifune le ngoba ethi uyasayinela phansi ozongena isikhundla lesi njengengoma ayishuki manje iyashuphana kona idabela lapho angazi uyithike leyo ngoba kodwa sohlezi sikhona sisupport nawo amaciko namabhosi sicela ukuthi angadikibali ukuthi sekuphelile ushela kasekho kodwa angadikibali ukwenza mhlawumbe nayo lo khona uyoba nalo iphupho ukuthi aqhubeke nayo bangwena ushela kuningi kakhulu ungabala uhide lezinto ungazi ukuthi ideko ngento mhlawumbe wayiqalile yonke iminyaka ingakabi nesikhundla kusona ngabe ungqongqoshe bengoze kuyenzeka konke and kuyaflow sibonge hle kakhulu ngezindlela sithi siyanibongela amaciko ethu namakhosi athemba ukuthi le khona azoyibonela ukuthi namhlanje ukuthi ukuqhubeka abanye bayibukelela phansi lento namhlanje akwazi ukula basket flow onomona noma awubona ngenye indlela ngendlela zaboshela ezingeke sichaze kodwa iyona asifithi sele iyona yona lena sicela nje simshele ihlombe ushela siyabonga kakhulu uqhubeke nje ukuthi uzongena nje naseyifundazweni bathe noma sibali uthi ukhona umcineko ukuthi zemshwada laba bancane ukuthi abangene kuyena bayivukuze lento le abayivukuze yenze siyabonga sele